Maruntawi taqe Yatanakaru, Culiacanakaru, Ichuruna 10 de octubre, Paksin Casena, Wakisiwa, Rosario, Santo Rosario, Paksin Tanwa, Katua Santo Rosario, Luraraquiñani, Aymara, Aymara Arusata, ¿no? Con el Laicoteja, Coajiwasana, Arusa. Kamaraki, acá transmisión Ukaja, Unste Siskewa, acá YouTube, Uka Taipita, Uka Maraki, Akaja Unstas Kerekiwa, TikTok Uka Taipita, Ukapa Tukitwa, Akaja Transmisiona, Lurasis Karaki. Olkiwa Kitime Kateja Kame Kasipki Konakasti, Atukta Taptawa, Acá Santo Rosario Aymara Arusata, Luraña. Acá transmisionasti Michukishiskiwa, TikTok Taipita o Kamaraki, YouTube Uksat. Sultanyani Marato Kaukani Teja Akana Kata Ukanaka Yakapaste Kelataniña, Puediptawa, ¿no? Con la Mayuinaxa, con la Naxa Kelatani Parakisno. Kanaka Kulaki.
Walikiwa ilatanaka kuyakanaka kitinakatika kankapta ukunakaja waliuspagara yaqipanakaja katik tutaypita aka live garua manakaja mapuy mayanapt'awi uthaptama wali sumaqa tuqt'ataptawa churuna haypuki harakiwa no haypurnispura harakiñani walikiwa qayltañani aka Rosariompi Aymara
Aruta yaqipanaka niwa kiwa aymar para la pachatati, para aquellos que no entienden aquello que estoy hablando es en aymara. Si gustan dejar en comentarios alguna oración, alguna petición, pueden dejarlo acá. Kamaraki y yakipasti aymar paliru taparak pachatawa monakasti con oración con amayiu tapsta mukaha akana qilq sipkarakismawa. Walikiwa chasti qallantañani akamsasa. Diosau que yoka qollan ahayun sutiparu ukamapan kamsarakisnawa Diosau que Dios yoka qollan ahayun sutiparu masapa Diosai ukamapan. Karusti huchana kasata amta pisiphañani. Wali hucharatanwa katwa huchana kasata amta pisiparakinyasawa. Tamaka adoración a Santo Rosario de Calcasa. Tamikata kuna turtan amta pisiphañani Diosan bibang patayasinya taki. Naya huchanitua Diosan mayra katapana arsusta. Umanak mayra katans arsusirakta. Lupiwimpi arsuwimpi. Lurawimpi hairasuwimpi. Hucha luratahata. Huchanitua. Wali huchanitua. Ukat acik hasta kolyan Virgen Mariaru. Ángela nakaru santo nakaru. Humanakaru sa nayat yusat naida bipkhita. Huchanaka hata pampachasinya pataki. Ukamapan. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Apo Diosai koya paya prita, Apo Diosai koya paya prita. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo tatito hai koya paya prita. Cristo tatito hai koya paya pretai. Apo Dios ai koya paya pretai. Amin. Ukamapan. Jesu Cristo tatito hai Jesus pachau humah Dios ang hakim bidaha.
Humawinya yarin ri pataha. Humawa kaitansa hichasa winyi pacansa ati biritaha. Diusan yukapa, Diusan kordarupa. Nanakan kuyapaya siri. Munata Yesu Kristo Tuhan istapahita na yan mayuinakaha. Kunalay kutiha humarukiwa yupay janyansma. Kuyano kihai hichasa winyay winyapansa ukamapa. Pasti ay kunateha hiwasan iyaus kitana uk arsusira kinyan. Iyaus to diusaru taqiati piria ukiru. Anak pacha luriru. Iyaus to Jesu Kristo sapayu kaparu. Hiwasanakan tatitusaru. Hubah koyan ahayun munanyapata hakir tukuna. Virgen Maria Fiorina, Poncio Pilato arupat mutuna, Krusan cak katatau hiwana. Mang kapacaro mantana, Kim surut hiwatanak taipit haktana, Ala kapacaro makatana. Ukan stidios au kina kupil kapangkiwa. Ukat pacha, Hakiri nakaru hiwiri nakaru taripiri hutana. Yaus tua kulian ahayu, kulian Katolik Iglesiar, santunakana mai casinya paru, hujanakata pampa casinya paru, hiwatanakan haktanya paru, winyayan hakanyaru ukamapan. Gloria curata pana aukiru yukaru kulian hayurusa, kamisate hakailtan sa hichasa, winyayan winyapansa ukamapan. Primer misterio. Kaitiri misterio. Jesús aha wirtu kana pasti mailaki. Aka nilkalikasa kaitiri na irene misterio mainyani. Kitina kita kis mainyani. Aka nusan ora kisasti wali maikata kihewa. Aka ora kisataki mainyani. Kitina kita kana mtanisita ka Bolivia Marcata, Bertang La Paz, Oruro,
tusik semakin kiri. Nias aka ekspatnya nih. Ini kau kawasiru hayus perkhiti. Kadua wali hucara ratanu wa ilatana kakulakana kanyu kiti santi tukiti. Kadua kau jangan kesat. Wali wasaha antabisisa. Kamu hamsiskan kastian arut ham arrepentimiento. Hanyapa amu ikas harakinyani. Awisah yakha am tawina kakiwi wasah am harakitan yusat armasatana. Yaqi basti ani ukah utkiti sasaki usas parhab haraki anak maikita kiwa. Yaqi basti punchawi rukiwa fistana rukiwa sarhabhe kamasa ani wa disaru hachanjani kansa utkiti. Niwa diusata ni diusarusa yuspartanti. Ukawa hiwasana ma falta. Ma armasiwi hiwasana kaha kaniwa disaru yuspartanti. Kuna wakisi hiwasana kaha wa yusbarai. Sapuro. Katito hai hiwasana garu hakawi juristo. Sapuro hai uyawana kasa uparuha yupaisha. Alina kasa kokana kasa hawirana kasa kuluna kasa inti paksi wara naka waira tak kuna hai hupan luratajih car masharaktan subatha kuna paceteh wal akisitan ukaki ayu sakupat am dastana ukaki usutip amta ay dastana wakisitis ukasti hilatanaka kuyakanaka yaqipanaka khani akaru tiktok kutay birmantanik tati inaj akhsarapsta inaj sabsta aka kunrak parlas kisti sasa yaqipahu manakah aymar parlaptawa manakah yaqipah aymar istaptawa anukasti qhishwaruna simya ukasta parlapharaptawa pero aka tiktok aka laypukaqa anchitaqna aymarata luras kunalay kutiqa aymarana kamaqa wakisirakiwa Diosata amtasmi yaqipa hermanos separados hermanos protestantes upunakaqa Dios yupaycha pharakiwa taqakunsa pero hiwasanaka katolikuna kamaqa chiqsasa tatituna utq'ayata iglesia pankasinqa yawsawisaqa suma ullqi turu qamañapawa aniwa pachasnati aniwa anchita humaksis kasmati kay sarsara kapastura kus antes yatichi biblia tharusasiu paq parlisasa aniwa panakan iyaw sawipaq utipi kamarakis hiwasana kan iyaw sawisaqa utarakiwa kampisa hiwasana iyaw sawisaqa cristiano katolik kamaha wali chama niña pawa uka mainyani no tatitosaqa kuyap aistpana wali uchararastan haya nayas huchanita humas huchanita taqiniwa akapachana huchararatana niukiti santitukitsis ninkaraqa katwa uka huchanakat amtapisisa mainyani tatay isau kisay kuyap ayasipqita inash wali huchararapsqa inach han walinak lurhapsqa akapachana inach humats armas hapsma inach unchu kisiñagar sarna hapharaks inach sinti aka uraqina samantat sarna hapharaks umat armasisa yaqipaq qolqaki unchu hapharaki kuna suwiñayani usasa inach pachaq ukamay kataqch ukalayku kaysa Israel markanu Palestina markanu nirakis walis utqitiqa ch'aqwa kirakis utqiqa tatay nirakis akapashpa uraqisan walinaqas utqitiqa haqiq politik tukuruki toqiruki sarqapqi uka walini uka askini sasa chakawisti wawana kapasti uywana kapasti kunapas utqapayo kanakasti anit uka llaqtasipki Kadua perdonaypsna kuyapt'ayasipqitay tatay susukama
Sina ketika kena kaitan nafta krosti, kelakatan sepika semua. Tatayo kalay kuwa, kaka ma mana, wa pstaya. Kuatua mainit sina maruha, kawala kisataki. Han walid porta sipani batay kos mainit sina. Sumangkain chora lipakita, nairagat. Sumangkain chora lipakita karusti, nagagwalius parang sinaw, kung natihani umaha haitap kistati. Tapi kuna porta taustay. Kaman bisa, hanar masih prestati. Kau iwan nakamatahan ar masim ya kipaya waras kiyo kayo sa nagkamamatak sisipki. Makaw ka, hayuma biskar patkani prita, hantak isip kanya hataki. Yaka, marka nagkaroon sa sunang kay Diyon, makamu sa sumayon. Alak pacang kiri na nagkanaw kay sutimak yupay catapan, kapahkan kayamak na nagkarugutpan, munanyamas tiluratapan, kami sa teh alak pacano kamaragi kapacansa, sa purut ang kahitsuro curapakita, ujana kahat stip ang pacapakarakita, kami sa teh na nagkakanan ako chachasiriram ang pacapito kama. Anira kiwati karuting ko ichita Kristati, nyang kanakata Kristiap karakita ukamapan. Kamarusti aga Rosario ay maraksata, kuyang Birhin Maria ro aruntanyan upasti, Diyosan afita warmichay, iwasa akinaga taipita. Niyo kitisa kama maafita sa utikiti, pawa tatituna Yesu Kristo tatitu sana taikapa. Iwasan taikasa taikamaha pasti walman sila Kristo. Katuparo aruna tanyani kolyana anil Gabriel Pama. Arun semau Maria, Dios ang grasya pampitu katatawa, aputi sa kumampiskiwa. Warimina tay pipana kolyana tawa. Purgamanacho pa Jesus tuwa maste kolyana rakiwa. Santa Maria, Dios Santa ikapa, nanakahuchanitaki maying hichasa hiwan pachansa ukamapan. Kaya nagatika ka na ay maraparlirio tapsta, inaskatikist utap haraksta, invitasyon apta yani parakismawa, kaya magtayan mungkyuk. Arun Sma Maria, Dios ang grasya pampi po katatawa, apo Dios sa humang piskiwa, wariminakan tayo pipana kolyana tawa. Purakamana acho pa Jesus wo masta kolyana rakiwa. Santa Maria de Santa Ikapananaka Kuchanitaki, Nayin Hichasa Hiwai Pajansa Ukamapan. Arun Smau Maria Dios ang grasya pampi po katatawa, apo Dios sa humang piskiwa. Warminakan tayo pipana kolyana tawa, purikamana acho pa Jesus wo masta kolyana rakiwa. Santa Maria Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki mayin hichasa hiwan pajansa ukamapan. Arun Smau Maria, Dios ang grasya pampipo katatawa, apo Dios sa humampiskiw. Waraminakan tayo pipana kolyana tawa, purakamana acho pa Jesus wo masti kolyana rakiwa. Santa Maria Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki mayin hichasa hiwan pajansa ukamapan. Arun Smau Maria, Dios ang grasya pampipo katatawa, apo Dios sa humampiskiwa, wariminakan tayo pipana kolyana tawa, purakamana acho pa Jesus wo masti kolyana rakiwa. Santa Maria, Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki, mayin hichasa hiwan pajansa ukamapan. Arun Smau Maria, Dios ang grasya pampipo katatawa, apo Dios sa humampiskiwa, wariminakan tayo pipana kolyana tawa, purakamana acho pa Jesus wo masti kolyana rakiwa. Santa Maria Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki mayin hichasa hiwan pajansa ukamapan. Arun Smau Maria,
Dios ang grasya pampi pakatatawa. Apo Diyos ako mampiskiwa. Warimina kantay pipana kulyana tawa. Pura kamana chupa Jesus wa masti kujana rakiwa. Santa Maria de Santa Ikapa. Nanaka huchanitaki mayim kichasa hiwan pachansa ukamapan. Aron smau Maria, Dios ang grasya pampi pakatatawa. Apo Diyos ako mampiskiwa. Warimina kantay pipana kulyana tawa. Pura kamana chupa Jesus wa masti kujana rakiwa. Santa Maria de Santa Ikapa, Nanaka Huchanitaki, Mayin Kichasa, Hiwan Pachansa, Ukamapan. Aron Snow Maria, Dios Gracia Pampi Pukatatawa, Apo Dios Human Piskiwa, Warmina Kantay Pipana Koyanatawa, Purakamana Achupa Jesus Wamas de Koyanarakiwa, Santa Maria, Dios Santa Ikapa, Nanaka Huchanitaki, Mayin Kichasa, Hiwan Pachansa, Ukamapan. Aron Small Maria, Dios ang grasya pampi pokatatawa. Apo Dios ako mampiskiwa, wari minagantay pipana kulyanatawa. Purakamana chupa Jesus wa masti kulyanakiwa. Santa Maria Dios Santa Kapanana Kachataki, Mayim Hichasa, Hiway Pachansa, Gloria Chorata, Panaaw Kiro Yokaro Kulyana Hayorosa. Camisa de la danza y chasa hiwaya pajansa. Camisa de la chasa uña ya pansa ukanapa.
Polikiwa segunda misterio karua chaka sa kiniani tatitoka haukatawa unihasi Jesus en sebelah labu. Ada pairi misterio sanyani bukan mesti mainnya niwa aka kita nakatahat hiwatan nakataki just hiwatan nakataki main dia sau kisai kumaru ataki alaman nakataki main semua hujan nakahat sa kuyap kaya sa pakitay tatay han supaya na mangkapacha kan kanya parpuya pakasta Pato ko yang Birhen Mariam pisang tunakam cik atawa kakpacha almanakataki kuya kiasi pinapataki alakpacha humana gloria kapakkan kanya markamaru puri pinapataki main bisma tatito hai kuman suma winyaya sarai kuyana gloria akhiri markamaru katokta seperti huma Jikata hakapanyataki winyayan unya pansa humaru yupai janyataki ukamapang Allah kucing kirau kihai setimak yupai jatapan kapahkan kanya makna nakar kutupan menyamas tiuratapan kami sati halak pacano kamarage kapacansa sapurut ang kihichuru chura pakita Kana kazi pampachapara kita kami satek na kuchitsini na pampachapta okama anira kiwate karu ting shakai kapastati nyang kana kapispia para kita okama arum snow Maria di sangra se pampi pokatatawa apu di sahunan piskiwa warmina kantai pipana panyanatawa Perkemana acu pakai sesuatu mesti penerakiwa Santa Maria di Santa Ikapanana kaucanita kimain jasa hiwain pacan sangkamapan Arun Snow Maria di sangira siapampi pokatatawa apo di sakunan piskiwa warimena kantai pipana kujana tawa Perkemana acu pakai sesuatu mesti penerakiwa Santa Maria di Santa Ikapanana kaucanita kimain jasa hiwain pacan sangkamapan Arun Snow Maria di sangira siapampi pokatatawa Apo sa humantis warmina kanta ipipana kanya natawa po. Porque manacho por Jesus wamas ta kanya nalakiwa Santa Maria di Santa Ikapa nanakaucha itaki na imcha sa hiwan pajan sa kamapa. Aron sa Maria di sangra siya pampi pakatatawa apo di sa humampis kiwa warmina kanta ipipal kanya natawa porque manacho por Jesus wamas ta kanya nalakiwa Santa Maria di Santa Ikapa Nakauchanitaki naim dijasa hiwain pacansa ukamapan. Arun semam Maria di sangra siapam pipatatawa. Apo di tahuman piskiwa. Warimina kantai pipana kujanatawa. Ana asupaka susua masta kujanrekiwa. Santa Maria di Santa Ikapa. Nanakauchanitaki naim dijasa hiwain pacansa ukamapan. Arun semam Maria di sangra siapam pipatatawa. Piskiwa warimina kantai pipana kuja Waragamana achupaka suswa masta kujanrakiwa Santa Maria di Santa Ikapa nanaka uchanitaki mayin hichasa hiwain pajansa ukamapam Arun Smau Maria Dios sangrasya pampi pakatatawa Apo di sahuman piskiwa Warmina kantai pipana kujanatawa Waragamana achupaka suswa masta kujanrakiwa Santa Maria di Santa Ikapa nanaka uchanitaki main jasa hiwain pajansa ukamapan Arun Smau Maria Dios sangrasya pampi pakatatawa Apo Dios aku mampiskiwa Warmina kantai pipana kuyanatawa Waragamana achupaka suswa masta kujanrakiwa Santa Maria di Santa Ikapa
nanakaw chanitaki maing chasa hiway pachansa ukamat. Arum smaw Dios ang grasya pampipakatatawa, apo Dios sa humampiskiwa, warmi nagantay pipana ko yan natawa, purakamana chupa kasuswa masta ko yan rakiwa, Santa Maria, Dios Santa Ikapa, nanakaw chanitaki may chasa hiway pachansa ukamapam. Arum smaw Maria, Dios ang grasya pampipakatatawa, apo Dios sa humampiskiwa, warmi nagantay pipana ko yan natawa, purakamana chupa Jesuswa masta ko yan rakiwa, Santa Maria di Santa Ikapa, nanakaw chanitaki may ichasa hiway pachansa ukamapam. Gloria Churatapa na au kiro yo karo kuya na hayurusa kami sa tinakaintan sa jasa. Miyayan niya pansa ukamapan. Kisai kumarota karmen kita kilai nipsiyan. Pacanacahat sa kulapya sa kitaya. Ang supaya naman kapacangkan kinapada kulapya. Tukatwa ko yan Birkin Marian kasang panakan kitawa ta pacar man kita ki kuya pa sa kuya kita ki lain.
baca firman Gloria kapahkan kan magkamaru puri pagkakaki lain semua. Tapi Maria ya sarina kayang Gloria kakiri magkamaruya apa kita umat kata penyadaki Mulia bangsa kumaruwa dipajikaki bukan apa. Akakini siri misteriuna na ineni yakapana kaha chapurini sirito kanatakisti akakini siri misterio kawana nakaha bukan kartu. Pasti mainan warna kuna mayo naka pasta naka semua akak tiktok kita kalau pasti aksa itu aksa tak semua aquellos que gustan de alguna oración pueden colocar en comentarios. Kim City Misterio Tatito Jesucristo te corona de espinas campiwa Aka Kim City Misterio Kansti familia Nakataki na akam sasa bendición michorani kita tapi familia Nakasataki sumangkanyansa munasinyasa utupang sapuro utanakansa Katua Mayanitsma Kitaki, Taki Pankataki Mayanitsma Hani Armasin Pilihan Makapa Panakasti Humana Kata Kamaraki Mais Kakilani Yakapanakasti Usutaki Hukata Sikha hospital nakana klinika nakana ukanakasa kama kusutari kakasipu kunataki mainani Allah kapacing kaya ukikay sutimak yapay chatapan kapag kanya nakaraputpan munayamas tiluratapan kami sa tiyak kapacang na ukamarak akapacansa Saporo anta choro chora pakita chana pasti pampachap kita kami sa tiyak na sa sirilo pampachap tau kami Aniraki watikaru kinkuin sa pastati niyang kanagata kispiya parakita ukamaban Arun Smau Maria di Sangrasya Pampi Pakatatawa Pudisa Human Piskiwa Warimina Kanta Ipipana Koyanatawa Purakamana Chupa Jesus wa Masti Koyanarakiwa Santa Maria di Santa Ikapa Nanaka Uchanitaki Mayu Hichasa Hiwa Impachansa Ukamapan Arun Smau Maria di Sangrasya Pampi Pakatatawa Apudisa Human Piskiwa Warimina Kanta Ipipana Koyanatawa Purakamana achupa Jesus wa Masti Koyanarakiwa Santa Maria, Dios Santa y Capa,
Nanakaw chanitaki main jasa kiwan pajansa kamapan. Aron Snow Maria Diyos ang grasya pampi pagkatatawa. Apo Diyos ako magpiskiwa. Warmi na kanta ipipa na ko na tawa. Porque mana chupa Jesus wa mas ti ko na rakiwa. Santa Maria Diyos Santa Ikapa. Nanakaw chanitaki main jasa kiwan pajansa kamapan. Aron Snow Maria Diyos ang grasya pampi pagkatatawa. Apo Diyos ako magpiskiwa. Warmi na kanta ipipa na ko na tawa. Porque mana chupa Jesús más te puede requiero. Santa María, Dios Santa y Capa, Nana Kauchanitaki, Mayin Hichasa, Hiwan Pachansa, Okamapam. Arun Snow Maria, Dios Sangrasi Pampi Pokatawa, Apu Dios Human Piskiwa. Warmina Kanta y Pipana Koyanatawa. Porque mana achupa Jesús más te puede requiero. Santa María, Dios Santa y Capa, Nanakaw chanitaki may chasa hiwan pachansa kamapa. Aron Snow Maria, Diyos ang sa pagpapatawa, Apo Diyos ako may piskiwa. Warmin kang tayo pagpana ko yan natawa, Purka mana at syupa Jesus wa mas ko yan narakiwa. Santa Maria, Diyos ang kapa, Nanakaw chanitaki may chasa hiwan pachansa kamapa. Aron Snow Maria, Diyos ang grasya pampi pagkatatawa, Apo Diyos ako ng Parimakan tayo na ko yan natawa, Purakamana at siya Jesus Wamas ko yan narakiwa, Santa Maria di Santa Capa, Nanakaw chan daki maya chasa hiway pachansa ukamapan. Dios pagara, gracias hermano Esteban Gutierrez. Snow Maria di Santa Grasya Pampi pagkatatawa, Apo Diyos ako ng piskiwa, Parimakan tawa, porque mana chupa Jesús Arakiwa, Santa Maria de Santa Capa, na Chantaki, Nay, Chasa, Kiwa, Chasa, Kanatan, Arin Sima Patia, Sata, Bipo, Natawa, Marimina Kanta, Pipano, Kuya Natawa, Jesús Mamas, Kuya Arakiwa, Santa Maria de Santa Capa, Nanakaw Chantaki, Nayan Kichasa, Hiwan Pachansa, Okamapan, Aron Snow Maria, Diyos ang grasya pampi pagkatatawa, Apo Diyos ako magpiskiwa, Warami nagkanta, Ripana ko yan natawa, Pagkamana at Chupa Suswa, Masta ko yan rakiwa, Santa Maria de Santa Capananaca, Chantaki, Nayan Kichasa, Hiwan Pachansa, Okamapan. Gloria Choratapana, Aukiro, Yokaro, Koyana Kairusa, kami sa tila kaitan sa Jasayin Yapansa, Okamapan. Señora, Nakita wa Señora, cinta
Pusiri, 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 misterio waru, chasti, nandaki. Akapacha, oraki, sataki, mainyani, aka, pusiri, misterio akana, mainyani, akani sasa. Aka orakin luriripa, taki, chamani, atipiri, kuyan Dios aukihai, humarua, atikipsma, humarua, yupaychalipsma, humarua wali yuspagarapsma, humarua wali munisiparaksma, kuyan gloria, karapamampiwa, karapat anipristaha, aka orakina, akana, uthirinaka, huira achunakasa, uyuanakasa, alkukas, uma, nina, hayusa, inti, lupisa, paksi, warawaranakasa, human luratawa, huyunakasa, pampanakasa, hawiranaka, kotanaka, wasaranakasa, tahpachawa, humanki. Ukat wahachanchanipsma, hanit aksaya prestati, hanit aksininagar puria prestati, han uwali nyanka usunakatsa, huilkasi pakitaya, mankanyanakatsa, han pistaya prestati, take aka orakina, hakina kataki, mainipsma, sumankanya, hakasipanya hataki, humana kitanita askir nakirinaka, churani prita. Kuna han wal luratanakatsa, huyapt easi pritay tatay. Kuna han wali uthawinakatsa, humakia pispia pritay tatay. Humakiwa suma kamay chura pristaha. Ukampisa taki wakchanakataki, usutanakataki, llakisirinakataki, han mankanitaki, han utani, hakinakataki satakini, taksirinakataki, mainipsima. Tatay hani aramasinti, akawanakamata, ukamata. Alakpachankirna nakanaw kay sutimahipay chatapan, kapahkan kanyamahna nakarhutpan, munanyamastil uratapan, akamisati halakpachana ukamaraki akapachansa. Sapurut amtakichuru churapakita, uchanakatstip ampachapkarakita. Kamisati halakpachana ukamaraki akapachansa.
Sapurut am tahichu churap kita chuna katsita am pachap harakita. Kami sa tekna nakakna na kuchicha sirirba am pachapta okama. Aniraki watikaru tinkuinch haitap histate. Nyam kanakata hispia harakita ukamapan. Aka pusiri misterioha tatitusaha cruzasa qipt'atawa kalwari pataru paksari. Kimsa kuti upaqtin kusiway siway sañani kaya golgota uka kuyuru purallipataki. Wasa ukama wa ayusaha walt'aq histana. Kampisa tatitu sampi tatituna yanapañapa tatituna munasiñapampi yanapipampi ukampi hiwasaha nairaqataru sarantas kikiñani, no? Kamsas mayñani aruntas Mama María Dios sangre graciapampi puqatatawa apu Diosaqman piskiwa warmina kanta aypipana quyanatawa puraka mana achupa Jesus masta quyanarakiwa Santa María Dios Santa Ikapa nanaka huchanitaki mayim hichasa hiwañ pachansa ukamapan. Aruntis Mama María Dios sangre graciapampi puqatatawa apu Diosaqman piskiwa warmina kanta aypipana quyanatawa puraka mana achupa Jesus masti quyanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa, Nanaka Uchanitaki, Mayim Hichasa, Hiwan Pachansa, Ukamapan. Aruntsma María, Dios San Gracia Pampi, Pokatatawa, Apo Diosahman Piskiwa, Warmina Kanta Epipana, Koyanatawa, Purakamana Achupa Jesus Masta Koyanarakiwa, Santa María, Dios Santa Ikapa, Nanaka Huchanitaki, Maim Hichasa, Hiwan Pachansa, Ukamapan. Aruntsma María, Dios Sangre Sepampi Pokatatawa. Apo Diosahuman Piskiwa, Warmina Kanta Ipipana Koyanatawa. Purakamana Achupa Jesus Masti Koyanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa. Nanaka Huchanitaki, Maim Hichasa, Hiwan Pachansa, Ukamapan. Aruntsma María de Sangre Sepam Kapatawa Apudisakuman Piskiwa Warmina Kanta Pipana Koyanatawa Purakamana Chupa Jesus wa Umasti Koyanarakiwa Santa María Dios Santa Ikapa Nanaka Huchanitaki Mayim Hichasa Hiwain Pachansa Ukamapan Aruntsma María Dios Sangre Sepampi Wakatatawa Pudisakuman Piskiwa Warmina Kanta Ipipana Koyanatawa Purakamana Achupa Jesus Masti Koyanarakiwa Santa María Dios Santa Ikapa Nanaka Huchanitaki Mayim Hichasa Hiwain Pachansa Ukamapa Aruntsma María Dios San Gracia Pampi Pokatatawa Apu Diosahman Piskiwa Warmina Kanta Ipipana Koyanatawa Purakamana Achupa Jesus Masti Koyanarakiwa Santa María de Santa Ikapa, Nanaka Huchanitaki, Mayim Hichasa, Hiwain Pachansa, Ukamapan Aruntsma María, de San Gracia Pampi Pukatatawa, Purisahuman Piskiwa, Warmina Kanta Pipana Koyanatawa, Purakamana Achupa Jesus Masti Koyanarakiwa, Santa María de Santa Ikapa, Nanaka Huchanitaki, Mayim Hichasa, Hiwain Pachansa, Ukamapan. Aruntsma María, Dios sangre sepan katatawa po Dios akuman piskiwa, warmina kanta ipipana kuyanatawa, purakemana chupa Jesus masta kuyanarakiwa, Santa María, Dios Santa Ikapa, Nanaka Huchanitaki, Naim Hichasa, Hiwain Pachansa, Ukamapa. Gloria choratapana aukiru yuqaru quyana hayurusa, kamisatej kailtansa ichasa, wiñayan, wiñayapansa, Ukamapa.
gracia bagi pokota. Aku Dios aku Wali pinagkantay di panglunya na ora ka malacciò pari sul suo amasti. Santa Maria, Dios Santa y Capa, nada cauchanita aquí. Ijasa, hiwanya bajasa, Maria, Dios salve gracia pandi Aku Dios aku Wahai pinagkantay di panglunya nata, una kaman ajumpa Isus wawas, Santa Maria, Dios Santa y Caba, nana kaujanita Ijasa hiwanya bajasa. Maria, Dios salve gracia Aku Dios aku Wali pinagantay di bangkonya natawa, una kamahachuba Jesus wawasti, Santa Maria, Dios Santa y Capa, nana kaujanita Ijasa hiwanya bajasa. Gloria churatapan, aukilu, yokano, olya na hayon. Kami sa teha, kalutana, hijasa, winyaya, winyayan, winyaya.
Kaspi pisqiri tuqt'ayñataki misterios akana Jesusaqa cruzan ch'akatawa hiwi aka pisqiri misteriuna mayñani iglesiataki akamsa sawmayñani ist'apqita tatay aka iglesiamata amtasinipqita sumankaña hakasipqallataki ma sampa wawaki humaru yupaychasa humaru hach'anchasa sarna qapqañataki hani t'aqawinakaru hani ch'aqwawinakaru hani pantasiwinakaru hani uñisiñanakarusa puriyapqistapi humakiwa irapunaqapistaq tatay humawa p'iqitaqa iglesiama maynipas mawa human iglesiamana irapunaqarinakamantaki papataki patriarcanakataki episcoponakataki presbiteronakataki diaconokataki religiosas hilata kuyakanakataki ministros catequistas misioneros hiwasa yawsirinakataki maynipisma kunalaykutiqa iglesiamaqa taqpacha urapinqa nanakawa suma chiqsaspacha cristiano suti apnaqapqa humanwa arkiritwa católico ortodoxo apostolonakamana iglesianakamana kuskaki t'uma takimana qollantaypi iglesiamana kayta saphima hani chaqtayasina ichakama uthiri iglesiapqa humaruwa arkasisa hakapqa haniraki uchanakaru puriyapqistati siktanakatsa hark'a kunanlaykutiqa supayana k'ari pantata kakipanwa arkapqi ukanpisa hupanakatakisa maykasama suma takimaru kut'aphañapataki taqini ma wawaki humaru wiñaya hiwaynkamsa arkaphakimawa ukamapan aka tuqt'ayñataki aka Rosario Aymarata mayskakiñani alaqpacha inkiernunakanaukijay sutimaq yupaychatapan Kamisaraki Culiaca Janet gracias muchas gracias para mayskakiñani akamsasa alaqpacha inkirnunakanawkijay sutimaq yupaychatapan qhapaqkan kañamaqnuna karqutpan munañamasti duratapan kamisatiq alaqpachana ukamaraki akapachansa sapuru t'ant'ahichuru churapqita uchanakasti p'ampachapa harakita kamisatiqa nanaka huchachasiriru p'ampachapta ukama niraki watiqaru tinkunchik hitapqistati ñan qanakata q'ispiyapharakita ukamapa. Sí, hermanita, sí. Para los hermanos y hermanas que están acá, que no entienden Aymara, no estoy ya en el Rosario en Aymara, el Padre Nuestro, y ahorita vamos continuando ya con el Ave María en Aymara. Es un gusto tenerla aquí a hermana Janet, igual a otros hermanos que están presentes acá. Entonces vamos con el Ave María. Aruntsmo María, Diosan gracia pampi, pokatatawa, apoyusahuman piskiwa, warmina canta epipana kullanatawa, purakamana achupa Jesús masti kullanarakiwa. Santa María, Dios Santa y capa, nanaka huchanitaki, mayim hichasa, hiwan pachansa, ukamapa. Aruntsmo María, Diosan gracia pampi, pokatatawa, apoyusahuman piskiwa,
warmina kanta epipana qollanatawa, urakamana achupa Jesús wawamasti qollanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki mayim hichasa hiwañ pachansa ukamapan. Aruntisma María, Dios San Gracia Pampi, Pakatatawa, Apodisahuman Piskiwa, Warmina Kanta Epipana, Kollanatawa, Purakamana, Achupa Jesús Wamasti, Kollanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa, Nanaka Uchanitaki, Mai Michasa, Hiwañ Pachansa, Okamapan. María, Dios San Gracia Pampi, Pakatatawa, Apodisahuman Piskiwa, Warmina Kanta Epipana, Kollanatawa. Purakamana achupa Jesús wawamasti qollanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki, mayim hichasa hiwañ pachansa ukamapan. Aruntsma María, Dios San Gracia Pampi Pokatatawa, Apu Diosahuma Piskiwa. Warmina Kanta Epipana qollanatawa. Purakamana achupa Jesús wawamasti qollanaraki. Santa María, Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki, mayim hichasa hiwañ pachansa ukamapan. Aruntsuma María, Dios San Gracia Pampi Pokatatawa, Apo Diosahuman Piskiwa. Warmina Kanta Epipano Qollanatawa, Purakamana achupa Jesús wamasti qollanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki, mayim hichasa hiwañ pachansa ukamapan. Aruntsuma María, Dios San Gracia Pampi Pokatatawa, Apo Diosahuman Piskiwa, Warmina Kanta Epipana Qollanatawa, Purakamana achupa Jesús wawamasti qollanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki, mayim hichasa, hiwañ pachansa ukamapan. Aruntsuma María, Dios San Gracia Pampi Pokatatawa, Apo Diosahuman Piskiwa, Warmina Kanta Epipana Qollanatawa, Purakamana achupa Jesús wawamasti qollanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki, mayim hichasa hiwañ pachansa ukamapan. Aruntsuma María, Dios San Gracia Pampi Pokatatawa, Apo Diosahuman Piskiwa, Warmina Kanta Epipana Qollanatawa, Purakamana achupa Jesús wawamasti qollanarakiwa. Santa María, Dios Santa Ikapa, nanaka huchanitaki, mayim hichasa hiwañ pachansa ukamapan. San Gracia
María churatapana aukiro yuqaru qullana hayurusa kamisateja qayltansa ichasa wiñayan wiñayapansa ukamapan. Karu tukt'aña takisti sarakiñani. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Salve Regina Mater Misericordia, vita dulcedet spes nostra, salve a te clamemos exulis filii Eve, a te suspiramos gementes et flentes. In ac lacrimarum vale ella ergo advocata nostra ilus tuos misericordias oculos. Ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui nobis pos hoc, exilium ostende, o clemens, o pia dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei genitrix, udic ni efficiamur provisionibus Christi. Oremos. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa e inmaculada siempre Virgen María, Madre de Dios, de San José, tu esposo, y de tus santos apóstoles, San Pedro y San Pablo, y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sed nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y ten misericordia de nosotros. Ispagara, Itzpachaja, Aymaraja, Wali, Naira, Aukinakasana, y Arupawa. Kamaraki, Tushorunasi, Ugragisti, Rosan Arusarakiwa, con pizza, Tuktañani, acá Rosario, acá, Kimsa, Marisiñani, Ucampi. Dios
jasa hanya berjasa bukan Santa Maria, Dios gracia particular, Apa Dios Santa Maria, Dios Santa y Capa, Nana Kauchanita Ijasa Hiwanya Pajasa Dios salve gracia Amo Dios alguna vez Guardi canta e pipa con Una cámara chupa y sus somas Santa Maria, Dios Santa y Capa, Nana Kauchanita Ijasa Hiwanya Pajasa Gloria Churatapa, Aukiro, Yokaro, Onyanayor, Kamisatea, Kartana, Hijasa, Vinyaya, 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 Walikiwa hilatanaka kullakanaka kitinakatiqa akana yaqipakankapatawan yusparapsmawaq kunalaykutiqa aka Rosario Sañani Aymara Arusata aka TikTok taypita kamaraka YouTube uka taypita aka en vivo Sañani aka taypita unistayaskaraqta, ¿no? Entonces kitinakatiqa yaqipaqa akana ishchukay munapsta yatiqay munapsta
Acá Rosarios tiene kata sipkarakismawa, acá isa YouTube, acá pashpa su tiempo, ¿no? Apostolado Católico Bertuviano, acá su tiempo, manacaja, kata parakisma, ukanua, acá oración anaka, mayuinaka, Padre nuestro de María, Gloria, y acá mayuinaxa, ukanua, kata pata, ¿no? Entonces, manacaruyos parapsma, les agradezco a ustedes, aquí a hermana Janet, también aquí eh, algunos que han estado presentes, a todos ustedes se les agradece. Ahora, si gustan aprender las oraciones en Aymara, el Santo Rosario en Aymara, pueden encontrar todo esto en mi canal en YouTube, también acá en TikTok, aunque no subo mucho, pero pueden encontrar más en YouTube, ¿no? Con el mismo nombre, Apostolado Católico Bertuviano, ahí van a encontrar otro contenido más que a veces no siempre hay acá en TikTok, ¿no? Entonces, si gustan, pueden ir allá. Ahora también se les invita a unirse, si gustan unirse también a este grupo abierto del Apostolado Católico Bertuviano, un grupo de WhatsApp, ¿no? Que está justo eh, en la descripción del canal, podría decirlo así, ¿no? Entonces, se les agradece a todos. Los rosarios los estoy transmitiendo los días martes y también los jueves y también los días domingos. Ahora estoy utilizando aquí, gracias, ¿no? Por comentar, qué hermoso que lo haga en Aymara, en nuestro idioma, claro que sí, de nuestros antepasados. Y voy a tratar de también subir este rosario ya con el grupo de hermanos catequistas aymaras, tanto el rosario en Aymara, también hago el rosario en latino para los hermanos de la tradición. También un poco compartir el rosario copto católico en árabe, ¿no? Para un poco mostrar también parte de esta tradición apostólica. Y bueno, eso es todo por ahora. Y otro rosario lo voy a estar transmitiendo el día jueves. Aquí también, gracias a mi querido hermano Mauricio, ¿no? Tercitibanacota, gracias por estar acá. Bien, bendiciones a todos. Hermano Esteban Gutiérrez, igualmente. Y pues hasta otra ocasión, ¿no? Aquí transmitiendo esto acá desde la capilla del Sagrado Corazón de Jesús. Y pues hasta otra ocasión. Dios los bendiga. Y bien, ya finalicé, ¿no? Este en vivo. Bueno, también agradecer a los que están acá en YouTube. Van a disculpar, bueno, no estoy subiendo bastante contenido a veces acá en YouTube, pero tratando con estos en vivos mostrar un poco, también, ¿no? Rescatando acá nuestra lengua, ¿no? Yo soy aymara, ¿no? Naya aymara tú. Kata aymar jamás ya que aymar algunos que me siguen deben ser también de habla aymara, entonces siempre son bienvenidos, ¿no? Entonces, eh, yo soy de La Paz, Bolivia, para aquellos que no me conocen, yo me llamo Juan Mateo. Juan Mateo Condori, mi hermano. Ese es mi nombre. Y desde este canal de YouTube, también en TikTok, no sé, estoy utilizando estos dos por el momento, estos dos medios, ya que para difundir un poco también algunas canciones y todo ello, lo van a encontrar aquí en esta página. También aquellos que yo recomiendo, ¿no? A los que son de habla aymara, que tienen que pedir aymara parlapsta y siguen la fe, nuestra fe, ¿no? Católica. Seguir a la radio San Gabriel, la voz del pueblo aymara, ¿no? Si es que, bueno, alguien de la radio ve este live, este en vivo, no tanto en
TikTok o acá por este medio de YouTube, pues bueno, no también agradecerles a ellos por difundir nuestra fe, nuestra lengua aymara, ¿no? Nuestra lengua aymara, Hiwasan Arusa, Wali, Wakisi, Parlasiña, Yatecaña, Maritaca, Kuna, Keltasiña, Uyaña, Wakisi, Puni, Uniwa, Armas, Nati, ¿no? No podemos dejar de lado nuestra lengua, tenemos que aprender tanto a hablarlo, a escribir, leer ampliamente de todo. Eh, entonces revaloricemos pues entonces también nuestra lengua. Por eso también estoy transmitiendo esto en nuestra lengua. Así también a veces voy a intercalar con diferentes lenguas en latín. ¿Por qué latín? Porque es lengua de la iglesia. El hecho de que actualmente en la iglesia ya no se esté utilizando el latín, ya, ya bueno, no, con eso no quiere decir que el latín ya es una lengua muerta, desaparecida, sino que es una lengua litúrgica como tal, lengua de la iglesia. Entonces, además, hay un dicho, ¿no? No me acuerdo muy bien de un santo que decía que quien reza en latín, pues el diablo, y porque el diablo teme al latín, ¿no? A la lengua del latín. Pero con eso no estoy menospreciando a la lengua que comúnmente hablamos en el castellano, puede ser otra lengua, el italiano, francés, inglés, o no sé. Eh, pero acá también hay que revalorizar, ¿no? Aymarata, Pumiñani, Aymar Arusata, Eshwarunasimit, Ukabaraki, ¿no? Bueno, yo no sé quechua, pero en algún momento, si trato de hacer en quechua el Santo Rosario, pues lo trataré de hacer, ¿no? Ya que también es una lengua de nuestra tierra, Uraxana, Aruparaquiwa, ¿no? Entonces, por el momento en Aymara, que es nuestra lengua. También hago el rosario en árabe, intercalando el árabe copto, porque, bueno, ven acá los iconos, estos dos son incluso el pequeño, eh, el altar que se ve detrás de la imagen de la Virgen de Copacabana. Este pequeño altar es de estilo copto, es decir, cristiano egipcio. Yo sigo particularmente la tradición copta, así que eh, también compartirles un poco de esto, ¿no? Por eso en árabe, pues, si hay alguno que me lee que es de hablar, pues tratar también hay un poco, tratar de rescatar en árabe. Y no solamente en árabe, sino también en la lengua de nuestro Señor Jesucristo, en arameo, algunas oraciones eh, que mayormente se utilizan en la iglesia de Siria, ¿no? En la iglesia siriana. Y bueno, eso es lo que por ahora puedo decir y agradecer, ¿no? Por aquellos que van entrando a este live, agradecerles. Y tal vez hay algunos que me están siguiendo desde TikTok acá en este canal, ¿no? De YouTube. Igual agradecerles, estoy muy agradecido, ya somos más de 2000 seguidores acá. Está creciendo un poco la familia del apostolado católico boliviano, claro, desde aquí, de este medio. Me gustaría, ¿no? En algún momento, para algunos hermanos que están por acá en La Paz, Bolivia, principalmente, eh, ¿no? Porque la misión de este apostolado es difundir nuestra fe y también rescatar la tradición, y no solamente la tradición de la iglesia, sino también nuestras tradiciones en nuestra cultura, ¿no? Pues bueno, aquí un poco organizando un poco también el tiempo. El rosario, es primera vez que hago un rosario enteramente en Aymara, claro, alguna que otra eh, tengo que hacerlo en castellano para que me pueda entender también la audiencia, porque no tengo una audiencia completamente de Aymara, ¿no? Y así. Pues bueno, hasta otra ocasión. Que Dios los bendiga, amigos. Paz y